Yes, ikaze nanone nshuti bakunze wacu hano kuri Ibakwe Media TV. Reka mbifurize kugira ibihe byiza ariko kandi munyemerere tubane muri aya makuru. Ku munsi w'ejo twabigarutseho ndetse no masaha yatambutse twabikomojeho ibyo bitero bya coalition hepfo muri Kivu y'Amajyepfo muri axe za Minembwe. Twabwiye ku bitero karabutaka byagabwe Mikenke ndetse na Gakenke ni imisozi miremire y'Minembwe hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Twakomeje kubikubiye mu itangazo rya M23 ribyamaganira kure ariko kandi rinakomoza ku bitero byagabwe muri teritwari ya Karehe ni muri Kivu y'Amajyepfo muri axe za Change uduce dutuwe cyane n'abaturage aho mu by'ukuri ibyo bitero byagize ingaruka ku baturage abenshi barapfa abarenga 20 barakomereka. Aka kanya ndagira ngo mabwire uko bizindutse byifashe yaba hasi ku butaka ndetse no hejuru mu kirere muri axe zitandukanye muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. Turebere hamwe ibikubiye mu itangazo rishya rya Alliance Fleuve Congo M23 ryo kuri uyu wa kabiri tariki 31 Werurwe 2026 rikomoza ku mahano yakozwe na FARDC, FDLR, Wazalendo n'abacancuro utibagiwe na FDNB ni gisirikare cy'u Burundi. Biravugwa neza ko muri Kivu y'Amajyepfo imirongo myinshi y'urugamba irimo kugabwaho ibitero ariko kandi muri axe za no Kivu naho haravugwa amakuru akomeye cyane. Karitsiye nyinshi zirimo kuraswaho mu buryo budasanzwe. Ndaje mbabwira ibiri Rubero, ibiri Warikare, ibiri mu Minembwe n'ahandi hatandukanye. Turanibanda cyane kubiri kuvugwa muri teritwari ya Karehe tubive imuzini muzingo. Ni mu gihe amasezerano ya Doha amaze iminsi asinywa ariko agaterwa ishoti mu ishyirwa mu bikorwa. Uri wasutese Doha, Geneve ndetse na Washington ni bande mu by'ukuri ninde uyoboye dosiye ya AFC M23? Ndaje ndakubwira ibyari byo. Murabizi ko Geneve mu Suisse naho hitezwe ko hazabera ibiganiro hagati ya guverinoma ya Kinshasa ndetse n'intumwa za Alliance Fleuve Congo M23 nyuma yuko kandi ku rundi ruhande ibiganiro bya Doha bisa naho bisigaye bicumbagira. M23 yamaze iminsi yemeje ko itazongera kubyitabira ko ahubwo izerekeza Doha ariko kandi iyi nkuru ntago tuza kuyitindaho cyane. Turakomoza ku makuru y'abasirikare 715 ba FARDC basoje imyitozo yo kurwanira mu ishyamba bahabwaga n'ingabo z'Ubufaransa. Ngira ngo murabizi ko minsi yashize twabwiye iby'ingabo z'Ubufaransa zagaragaye hariya Ikisangani mu ntara Copo hanyuma bikavuga ko zije gufasha FARDC ku rugamba bahanganyemo na M23 muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru ariko kandi Ubufaransa bukaza kubinyomoza bavuga ko ari ingabo zaje gutanga imyitozo. Gihamya cy'amakuru kirasohotse kubera ko hari abasirikare ba FARDC basoje imyitozo bahabwaga n'Abafaransa. Ndaje mabwire imigabo n'imigambi bafite hanyuma ariko kandi ndagira ngo bibutse ko ibibije nyuma yuko Amerika nayo bishoboka ko yaza gukomeza guha imyitozo igisirikare cya Congo FARDC nyuma y'ubwumvikane bw'abayo hagati y'ibihugu byombi na Tshisekedi yahoze abyigamba ko bigiye gukorwa ariko abenshi bakibaza batese ubwo nibyo gisubizo FARDC ikeneye kugira ngo igisirikare gikomeye cy'ikinyamwuga. Reka turebere hamwe rero ibyari byo. Ni mu gihe FARDC ikomeje kuvugwa mu mirwano ikomeye ku mirongo myinshi y'urugamba buri gace kari mu rugamba ahangaha turakababwiraho nuko situation imeze. FARDC igira icyayifata icyemezo gikakaye ku barwanyi ba Wazalendo bari muri teritwari ya Fizi. Ndaje mbabwira ibyabaye hari ibice barekuye n'impamvu y'ibyo bice yirekurwa ry'ibyo bice ariko kandi ndakomoza ku mutwe wa FDLR babwira kari mu nda ya FDLR n'impamvu atari umutwe wo gukerensa benshi bakomeje kugenda bigiza nkana bawukomozaho uko byagenze ngo Perezida Ndayishimiye wari wararahiye ko Bunyoni azarekurwa ari mu mva ave kwizima. Ibi nabyo ndaje mbabwireho gatanu ku kandi reka nongere mbaye ikaze rero ariko kandi mbibutse ko ari ibintu byoroshye cyane kubana natwe hano kuri Ibakwe Media TV. Ukanze subscribe cyangwa se abone ubusabwa gukanda like tukabona ko bikunda ugatanga igitekerezo ari nako usangiza abandi aya makuru. Yes, reka duhere ku makuru akubiye mu itangazo M23 yashyize ahagaragara kuva amasaha ya mbere y'igitondo cyo kuri wa kabiri tariki 31 Werurwe. Ihuro ry'ingabo za leta Kinshasa zirimo FARDC, FDLR, imitwe ya Wazalendo, abacancuro ndetse n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi ryatangije ibitero bikomeye kandi bihuriyeho ku mirongo yose y'urugamba rigamije nkana ahantu hatuwe cyane rikoresheje imbunda ziremereye z'amariterari ndetse n'indege zitagira abapilote zizwi nka drone z'intambara ku mirongo ya Minembwe. Iryo huriro kandi ryibasiye bikomeye imidugudu y'ingenzi ya Rugezi. Iryo huriro ryibasiye uduce nka Kalingi, Gakenke ndetse na Bidegu. Ibi bitero byagabwe ndetse byari bifite ubukana mu buryo budasanzwe
aha mu Minembweho bimaze kumenyerwa cyane, ejo twabwiye ibyagabwe Mikenke ndetse na Gake, murumva ko byasubiriye, biteye agahinda cyane. Hanyuma ahangaha ni muri teritwari ya Minembwe, ahagagwa ibitero ni Rugezi, Karingi, Gakenke ndetse na Bidego. Ibyakozwe na coalition ni FARDC, FDNB, Wazalendo na FDLR fatanyije n'abacancuro, aho ni mu Minembwe. Izo nizo access yibanzweho cyane, ndetse n'amaginga ya bivuga ko ibiturika bicyumvikana biracyaturi ku butaruhuka, biri gushyira abasivile mu kaga gakomeye cyane. Umurongo wundi wavuzwemo ibitero muri iri tangazo ni Karehe. Ingabo ziri huriro mu by'ukuri ngo zagabye igitero ku mudugudu wa Lumbishi, naho mu by'ukuri byagize ingaruka zikomeye ndetse na n'ubu biracyumvikana. Ni ibitero byagabwe Lumbishi ndetse n'ibindi bice bikikije Lumbishi. Ingabo za Kongo kandi zongereye ibikorwa byazo mu buryo bugaragara ko intambara iri gukazwa mu buryo budasanzwe. Aho Karehe mu makuru yatambutse twabwiye ibitero byagabwe muri iyi teritwari, ariko muri axe ya Shanji byishe abaturage batagira ingano, mubare nyawo ntiwatangajwe, hatangajwe abakomeretse barenga 20. Ni muri teritwari ya Karehe. Ibyo byo byabaye ku munsi w'ejo, n'uyu munsi habayeho gusubyamo, aho ni muri Karehe. Hanyuma ku murongo wa Lubero, imidugudu ya Kabesebese ndetse na Mutondi nayo iri kugabwaho ibitero bikomeye. Aha Mutondi ni kamwe mu duce tw'ingenzi M23 bivuga ko yari maze iminsi irekuye. Mutondi yagabweho igitero ndetse na Kabesebese nayo iri kugabwaho ibitero karahabutaka. Ni ibitero bikomeye bishya. Alliance ya Fleuve Congo yamaganye bikomeye icyemezo kidashyira mu gaciro cya leta ya Kinshasa cyo kureka inzira y'amahoro igahitamo inzira y'intambara. Iyi ni imyanzuro igaragaza kutubaha na gato gushaka umuti w'amahoro ku makimbirane. AFC M23 rero yongeye gushimangira ko nta gushidikanya ko yiyemeje kurinda no kurengera abasivile n'imitungo yabo muri rusange. Ibyo ni biri kubiye mu itangazo M23 ishyize ahagaragara. Abenshi batese ko ibitero bikomeje ko intambara iri gukaza umurego, ndetse ibimenyetso by'uko izarangira bikaba bikomeje kugenda biburirwa irengero. Mu by'ukuri hakabagaragara ibimenyetso by'uko ahubwo intambara izakomeza. Amasezerano yo ageze he? Ubwo ndavuga ya Doha, amasezerano ya Washington ndetse n'amasezerano ya Doha. Ariko kandi muri inkuru reka mbabwire mu by'ukuri icyo biza kuba abivuze. Mbabwire ko aka kanya idoha muri Katari niho havugutuye ikibazo umuti w'ikibazo cy'umutekano, ariko ntiwanyobwa. Reka mbivuge gutya kuko basinya amasezerano umwaka ushize waranzwe n'isinywa ry'amasezerano hagati y'impande zombi, ariko birangira bibaye ubusa, ntacyo bitanze cyangwa se bikubise igihwereye niko nabyita. Aka kanya M23 byitezwe ko yakwerekeza idoha ndetse ikagirana ibiganiro na guverinoma ya Kinshasa. Iyi dosiye ya M23 rero ntiyahinduriwe umujyi, ahubwo yahinduriwe imiterere yayo, dore ko Doha ikomeje kuba umuyoboro wa politiki hagati ya Kinshasa ndetse n'uyu mutwe wa M23. Inzira y'amahoro hagati ya AFC M23 rero yagiye ica mu nzira zigoranye cyane za Afrika, aho yasaga rwose yasangaga hari ibihugu bifitemo inyungu, bityo ibiganiro ntibigere ku ntego, bigahora biri ku rwego rumwe. Doha rero yagaragaye nk'umuyoboro mukuru w'ibiganiro bya politiki hagati ya Kinshasa na AFC M23. Washington bivuga gute? Washington yabaye ahacurirwa amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Geneve ni mu Busuwisi ikomeje kugaragara nk'ahantu hashobora gukoreshwa mu kurengera ubutabazi ku basivile ndetse no gucunga neza amakimbirane atarakemurwa muri politike muri aka kanya. Ahangaha rero abantu benshi bakaba bari mu rushesho bibaza batese mu by'ukuri ninde uyu munsi ufite ububasha ku kibazo cya M23. Doha iracyari izingiro ry'ibiganiro bya politiki, ntitubishidikanyeho, ariko se mu nyandiko no mu bikorwa Doha iracyari izingiro rya politiki iganisha ku masezerano y'amahoro ya burundu muri Katari. Aha niho hashyizwe umukono ku masezerano y'amahoro rusange hagati mu kwezi ko Gushyingo 2025, niba nibuka neza byari tariki 15 Gashyantare Ugushyingo murambabarira umwaka ushize, hagati ya Kongo na AFC M23 yatanzwe nk'ishingiro ry'amasezerano yuzuye. Umuryango w'ubumwe bwa Afurika wishimiye ku mugaragaro iyo nyandiko nk'intambwe ikomeye, wibutsa ko Katari ikomeje kuba ihuriro ry'ibanze ry'ibiganiro bitaziguye hagati ya Kinshasa n'umutwe wa M23.
umuryango w'abibumbye i Geneve mu Suisse wemeye mu ntangiriro za Gashyantare ko Qatar ikomeje gufasha ibiganiro hagati ya Congo na M23 mu gihe wanashimaga intambwe yari imaze guterwa mu guhagarika intambara. Mu yandi magambo, Doha ikomeje kugenzura ibiganiro bya politiki. Ni mu gihe cyose Kinshasa na AFC M23 bikomeje gusinya amasezerano ashingiye ku guhagarika intambara. Qatar izakomeza kuba umuyobozi w'inzira itaziguye y'ibiganiro. Doha kandi niho ibibazo bikomeye birimo kwitabwaho, politike n'igisirikare cya M23, kugarura ubutegetsi bwa leta mu duce twigaruriwe, kugarura umutekano, gutahuka kw'abakuwe mu byabo ndetse n'ahazaza ha AFC M23. Washington yo ni izingiro ku kibazo nyamukuru nkuko cyangwa se mu kibazo nyamukuru nkuko ahangaha bigaragazwa, kuko ngo nubwo Doha ikomeje kuyobora ibiganiro, Washington irushaho kugira uruhare mu kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Ubwo diplomasi ya Amerika rero ngo izakomeza kuzuzanya n'iya Qatar, kuko amasezerano Washington agomba kuzuzanya n'azava i Doha muri Qatar. Gusa ibihano Washington ishyira ku Rwanda kenshi bigaragaza ko idashyize imbere gutekereza amaherezo cyangwa se amasezerano. Ndavuga gute, ibihano Washington ishyira ku Rwanda akenshi bigaragaza ko idashyize imbere guherekeza amasezerano hagati ya Kigali na Kinshasa, ahubwo ko ishyize imbere ko ashyirwa mu bikorwa ku ngufu. Aha rero niho haboneka impinduka nyazo mu mikorere y'ibiganiro. Doha iraganira mu gihe Washington ihatira. Qatar ifungura umwanya w'ibiganiro, Amerika igatanga igitutu binyuze mu bihano. Mu kibazo kigoye cyane nk'icyo muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubushobozi bwo gukoresha igitutu akenshi Washington ibonamo uburemere buruta ubw'ubuhuza ubwabwo, n'ubw'iyi nzira nayo idatanga umusaruro urambye. Geneve rero si umusimbura wa Doha, ahubwo ni ahantu ho gukemurira amakimbirane muri ubu buryo, kuko kugaragara kwa Geneve mu biganiro bijyanye n'intambara ya M23 bituma bamwe bumva ko habaye cyangwa se habayeho impinduka mu mishyikirano. Siko biteye, kuko nta kintu na kimwe kigaragaza ko Geneve yasimbuye Doha nk'urubuga rwa politiki. Ibimenyetso bigaragaza ko Geneve ishobora kuba ahantu ho gukemura amakimbirane cyangwa se gukemurira amakimbirane hibanda ku butabazi, ku rwego rwa tekinike ndetse no ku buryo busanzwe bwo gucunga ibibazo. Murabizi ejo bundi M23 yasinye icyo nakwita amasezerano, ndabivuga gute, yasinye amasezerano na Geneve Call. Ubwo rero Geneve izobereye cyane muri diplomasi mpuzamahanga, amategeko arengera ikiremwa muntu, inzego za Loni, imiryango itegamiye kuri leta, kurengera abasivile, ibikorwa by'ubutabazi ndetse no kuganira n'imitwe yitwaje intwaro. Ubwo rero kuba Loni i Geneve ikurikiranira hafi ibibazo kandi igashima intambwe yatewe i Doha mu gihe inagaragaza ko umutekano ukomeje guhindagurika, bigaragaza neza ko uyu mujyi ari indorerezi n'umuhuza wa tekinike kurusha kuba ikigo cy'umukemurampaka wa politiki. Muri ubu buryo rero Geneve ntabwo ifata inzira nyamukuru yo gukemura amakimbirane ya politiki. Iyo ibiganiro bya politiki bihagaze cyangwa se bigoranye, hafungurwa inzira za tekinike kugira ngo haboneke igisubizo cy'ingenzi cyangwa se haboneke ibisubizo by'ingenzi. Ubwo rero urugero ni nko gutuma ubutabazi bugera ku babukeneye, kurinda abasivile ndetse no kubahiriza amategeko agenga intambara. Ibi rero bikunze kubaho iyo ibiganiro birambiranye, abunzi bagashaka ubundi buryo bwo kurengera abaturage. Umwanzuro rero nuko mu by'ukuri ni ku ngingo y'uyoboye ibiganiro bigaragara ko Doha ikomeje kuba inzira nyamukuru y'ibiganiro bya politiki. Washington ikaba nk'umusifuzi ushyira igitutu ku mpande zihanganye, mu gihe Geneve nubwo idasimbura Doha ifasha mu rwego rwa tekiniki n'ubutabazi mu gihe amahoro yuzuye ataraboneka. Iki nicyo nababwira kuri iyi nkuru. Hanyuma muri Fizi
Reka tunyarukire muri Fizi naho turebera hamwe ibiri gutangarizwayo. FARDC yagize itya ifata icyemezo gikomeye gena kwita ko gikakaye cyatumye hashobora kuza kuba imyigaragambyo ikomeye muri izi axes za Fizi. Bikavugwa neza ko igisirikare cya Congo FARDC cyafashe icyemezo gikomeye gisaba abarwanyi bazwi ku izina rya Wazalendo kuva mu mujyi wa Baraka mu bice bitandukanye no mu bice bikikije iyi Baraka ni muri teritwari ya Fizi ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo rero mu by'ukuri iki cyemezo cyakurikiwe n'andi mabwiriza akakaye abuza abo barwanye gutembera bambaye imyambaro ya gisirikare cyangwa se bitwaje intwaro mu duce bagenzura. Iri tegeko ryafashwe mu gihe uburasirazuba bwa Kongo bukomeje kugaragaramo umutekano muke uterwa n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye, aho FARDC igaragaza ko ishaka kugarura ubuyobozi bwuzuye bw'ingabo za leta ndetse no gukumira akavuyo gaterwa n'imitwe basanzwe bakorana ya Wazalendo na FDLR idafite imiyoborere ihamye. Ubwo rero nubwo bimeze bityo, iki cyemezo cyateje impungenge zikomeye mu baturage bo muri ako gace ndetse no mu bayobozi b'imitwe ya Wazalendo. Inyeshyamba za Allied Democratic Force zongeye kugaragaza ubukana bw'ibigitero bikomeye, aho mu minsi ibiri gusa abasivile barenga 300 bashimuswe mu gace ka Irumu, ni ku muhanda uhuza Mambasa ndetse na Komanda ni mu ntara ya Ituri. Ibiteye impungenge cyane. Amakuru rero aremeza n'amakuru yemejwe n'amasoko atandukanye arimo n'ibitangazamakuru byo muri ibyo bice haragaragaza ko ibitero byabaye mu buryo butunguranye kandi buteye ubwoba, bikomeje gushyira abaturage mu kaga gakomeye na magingaya. Ibi bitero kandi byatangiye kuwa gatandatu ndetse bitangira mu mudugudu wa Babungwe, aho inyeshyamba za ADF zashimusa abasivile bagera ku 100 ndetse benshi muri bo bakaba ari abahinzi bari mu mirima yabo ya buri munsi. Ndetse bukeye bwaho nanone ku cyumweru mu gitondo izi nyeshyamba zongeye kugaba igitero karabutaka mu gace ka Lomalisa, aho ngo zabanje kurasa amasasu menshi kugira ngo ziteze ubwoba abaturage mbere yo gushimuta abandi basivile barenga 200. Nyuma y'ibitero rero ibikorwa by'urugomo byarakomeje mu duce twa Mabukulu ndetse na Masoli, aho abaturage bavuga ko babayeho mu bwoba budasanzwe, benshi bakaba barahunze ingo zabo. Usenga wese nasengereye abari mu bice bya Irumu birimo ADF, murumva ko abantu 300 misi mike gusa igera kuri 2 nahita nageze, na abantu benshi cyane ndetse n'ibintu biteye impungenge cyane. Hanyuma rero ikindi twavuga dukomoza kuri FDLR, biravugwa ko guverinoma Kinshasa ishobora kuza gutangira gusenya FDLR. Birashoboka ko rwose Kinshasa yatangira gusenya FDLR, nubwo abenshi bavuga bati birashoboka se, ariko se byakorwa se Tshisekedi yabyemera se, icyo cyemezo yagifata ashingiye kuki cyangwa se byaturuka kuki? Rikamaze bagire ko kuri ubu Perezida Tshisekedi yiteguye ubufasha bwa Amerika mu kubaka igisirikare cya FARDC gikomeye. Yanabikomoje rwose ejo bundi ku cyumweru, ejo bundi mu mpera z'icyumweru gishize, ubwo yahuriraga mu mujyi wa Bandundu n'abatware gakondo mu ntara ya Kwilu, akomoza ku masezerano igihugu cye giherutse gusinyana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Trump mu by'ukuri yasinyanye na Perezida Tshisekedi, cyangwa se guverinoma ya Kinshasa yasinyanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo rero akomoza kuri aya masezerano igihugu cye cya Kongo giherutse gusinyana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekeye ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, Tshisekedi yavuze ko mu byo masezerano azafasha Kongo harimo no kubaka igisirikare gikomeye. Yabwiye abatwari gakondo ati ikintu cyiza ngira ngo mbabwire ni icyerekezo igihugu cyacu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu bufite, ati ni icyerekezo cy'igihugu cyacu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati ubu bufatanye ni ikintu cy'igiciro. Ati mubwire abaturage bacu ko ubu bufatanye bugiye kudufasha gushyira iherezo ku kajagari kose kari muri Kongo. Abanyamerika bagiye kudufasha mu bya gisirikare kugira ngo twubake igisirikare gikomeye kizarinda Kongo n'abanyekongo. Uyu ni Tshisekedi yizeye ubufasha bwa Amerika ngo FARDC ibe ntanyeganyezwa. Tshisekedi kandi yavuze ko abanyamerika bari mu nzira yo kujya gushoza, nangiye kuvuga ngo gushoza intambara, ahubwo ngo gushora imari muri guverinoma muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo guhakaza abaturage bakiriya gihugu. Ibi byose rero Tshisekedi nibyo yabwiye abo batware gakondo, mubibereka ko rwose ubushomeri buri hafi gushira. Agira ati kandi abanyekongo bazazana amafaranga, abanyamerika bazazana amafaranga yabo kandi barashaka gushora imari muri Kongo. Bagiye kubaka imihanda, bashinge sosiyete z'ubucuruzi kandi hazabaho akazi
hazabaho akazi, ubuzima bw'abana bacu buhinduke. Tshisekedi agasaba abatware gakondo kugira ibyiringiro by'ibyo yababwiye ndetse no kubyumvisha abaturage. Uyu mugabo kandi yagaragaje ko abanzi ba Kongo bifuza ko intambara iri muri iki gihugu ikomeza kugira ngo bakomeze gusahura umutungo kamere wacyo, gusa avuga ko ibyifuzo byabo biri mu nzira yo guhinduka amateka. Uyu ni Perezida Tshisekedi rero. Reka turebere hamwe ibya FDLR nabyo byakomeje kuba gaterera nzamba kanyina wa nzamba. Kakanya FDLR ikomeje gushoberana cyane, ihora ifite akayiri mu nda kataramenyekana, ariko ibyo ko byagenda kose hari ibyo tugenda tumenya, ngira ngo tunarebere hamwe muri aya amakuru. Kinshasa irashaka kurandura FDLR. Ingabo za Kongo rwose zigiye gutangira ngo kwambura intwaro umutwe w'iterabwoba FDLR ugizwe n'abarimo abahoze ari abasirikare ba ex-FARC n'intera hamwe zakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Hashize imyaka myinshi u Rwanda rugaragaza ko umutwe wa FDLR ukorera mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Kongo ngari ikibazo gikomeye cyane ku mutekano w'igihugu, kubera ibitero wagiye ugaba mu bice binyuranye by'igihugu bigahitana ubuzima bw'abantu. Umutwe wa FDLR ukaba ushingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside ndetse yakwirakwijwe cyane mu karere hose. Uvuga ko rero ushaka gukuraho ubutegetsi mu Rwanda. Gahunda y'ibikorwa by'ingabo CONOPS iri mu masezerano y'amahoro u Rwanda na Kongo byasinyiye Washington bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ivuga ko gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho zibanzirizwa n'ibikorwa by'ubutegetsi bwa Kinshasa byo gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Ubwo rero ambasaderi w'u Rwanda muri Loni Martin Ngoga ejo bundi ku ya 26 Werurwe yabwiye akanama ka Loni gashinzwe umutekano ko FDLR atari umutwe nk'indi mitwe isanzwe. Agira ati FDLR ntabwo ari umutwe witwaje intwaro usanzwe, ni umutwe w'abajenosideri washinzwe n'abasigaye mu bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, kandi ingengabitekerezo yayo ntiyahindutse. Ku Rwanda rero iracyari ikibazo by'umwihariko ku bibazo igihugu cyanyuzemo nk'ingaruka z'ingengabitekerezo yayo. Uyu mutwe kandi umaze imyaka 30 ushyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ndetse mu myaka ya vuba rwose leta ya Kinshasa yawuzamuye mu ngabo zayo. Mu by'ukuri bafatanya kurwanya AFC 23. Ibyagiye biba rero na kamaramaza. Yes, hanyuma ikindi twavuga cyangwa se ikindi twakomozaho tutarava ku bya FDLR. FDLR ifite umugambi, ndetse umugambi ihora ityaza uko bwije nuko bukeye, badahwema gutyaza. Ahangaha rero iyi FDLR, uyu mutwe amateka yawo murayazi, ariko uyu mutwe umaze igihe kinini mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo ukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, nubwo hari abirengagiza nkana ubukana bwawo. By'umwihariko Rwanda bivuga gute, hari abirengagiza nkana ubukana bw'uyu mutwe, by'umwihariko nk'umuryango mpuzamahanga ukunda kugaragaza uyu mutwe nk'udashyigikiye cyangwa se murambabarira nk'udahangayikishije u Rwanda, abasivili bo muri Kongo n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ubwo rero ikosa rya mbere rikorwa n'abatekereza gutya ni ukwirengagiza ko FDLR yubakiye ku ngengabitekerezo ya jenoside. Ahangaho baba byishe cyane rero iyo birengagije ko uyu mutwe ufite ideology ndetse ukwirakwiza bikaba ari na imwe mu mpungu zimunga akarere k'ibiyaga bigari. Ukagirwa rero n'abahezanguni kuri iyo mitekerereze bakomeje koreka uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari nako bashaka kototera u Rwanda. Uyu mutwe rero uracyari mu bihano wafatiwe n'umuryango w'abibumbye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ntibibuza gukomeza kuvuna umuheha ukongezwa undi mu burasirazuba bwa Kongo. Imyaka ikaba ihise indi gataha, ndetse na raporo zitandukanye zigaragaza ko atari rimwe cyangwa kabiri uyu mutwe ukingirwa ikibaba, ukanahabwa rwose inkunga z'uburyo bunyuranye, haba mu bya politike, gisirikare n'ibikoresho byose bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu bihe bigiye bitandukanye. Ubwo rero abayobozi ba Kongo bagiye baragwa ndabivuga gute, bagiye barangwa kenshi no kuvuga ko FDLR itagifite imbaraga, kandi kigizwe gusa n'abantu bashaje bahunze ubutabera. Hanyuma ariko kandi uko kuri ntabwo ari ukuri, ko uyu mutwe uracyahagaze bwuma, haba mu bikorwa bya politike, mu bya gisirikare ndetse no mu ngengabitekerezo yawo. Ni ibintu byongeye rero kwigaragaza cyane muri iki gihe, mu by'ukuri muri iki kibazo kimaze igihe hagati ya leta ya Kinshasa n'ihuriro AFC M23. Raporo z'impuguke z'umuryango w'abibumbye zo muri 2024 na 2025 zagaragaje ko ubutegetsi bwa Tshisekedi
bwakoresheje imitwe ya Wazalendo na FDLR nk'ingabo zunganira iza leta mu kurwanya AFC M23. Ibyo byonyine kandi byakagombye gukuraho burundu imvugo n'urujijo ku bagishaka kugaragaza FDLR nk'umutwe ngo mu mateka gusa. Uribaza ese ni bande bayoboye FDLR kuri ubu? Ku ruhembe rwa FDLR muri iki gihe habarizwa Lieutenant General Iyamuremye Gaston uzwi nka Byiringiro Victoire cyangwa se Rumuri, afite amazina nk'ay'Indyankwi, akaba ari perezida w'uyu mutwe. Yavutse mu mwaka w'1948 mu karere ka Musanze y'ubu mu Rwanda. Amakuru agaragaza ko rero ubu abarizwa mu gace kitwa ngo ni Hembe, ni muri groupement ya Bashari Mukoto ho muri teritwari ya Masisi muri Nord Kivu. Yafatiwe ibihano n'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Iyamuremye yari afite ipeti rya majoro, aho yayoboraga batayo ishinzwe imodoka, ibyombo, amaradiyo ndetse n'ibikoresho bya gisirikare, aho ingabo ze zabarizwaga muri Camp Kanombe ndetse na Camp Kigali. Kuba akiri ku buyobozi bwa FDLR bigaragaza ukuri kugoye kwemera kuko uyu mutwe ugikuriwe n'abantu bafite amateka yubakiye ku bikorwa cyangwa se ibikorwa rya Jenoside. Afite abo bakorana mu buryo buhoraho bashinzwe gukurikirana ibikorwa bya politiki n'ibya gisirikare. Muri bo harimo Moise Izabayo ukomoka i Gisenyi mu karere ka Rubavu kuri ubu. Uyu ashinzwe ububanyi n'amahanga kandi bivugwa ko nawe abarizwa Ihembe muri Bashari Mukoto. Undi uri mu bayobozi bakuru ba FDLR ni Major General Bunani Daniel uzwi nka Busogo, ukwishatse ushinzwe umutekano. Yavukiye i Nyakinama muri 1963. Ubu ni mu karere ka Musanze. Mu gihe cya Jenoside yari Lieutenant kandi yakoraga nk'umujandarume i Gisenyi. Umuvugizi w'uyu mutwe w'iterabwoba ni Augustin Maniragaba azwi nka Kile Ngoma, akaba ari undi muntu ukomeye cyane muri uwo mutwe ubarizwa nawe muri ako gace ka Hembe ko muri groupement ya Bashari Mukoto muri Masisi. Akomoka ahitwa ngo ni Nyamutera muri Ruhengeri, kandi yize mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare. Muri 1994 rero yakoraga nk'umwarimu mu murenge wa Mataba muri komine ya Ndusu, prefegitura ya Ruhengeri. Maniragaba kandi yabaye umwe mu bantu bakoze cyangwa se bakomeye bashinzwe kwamamaza ingengabitekerezo ya FDLR. Afite aho ahuriye na Jenoside rero, akaba afite aho ahuriye na Jenoside yakorewe Abatutsi, kandi azwiho kuba yarashyigikiye cyane ibitero by'abacengezi mu mwaka w'1996, aho yacumbikiraga iwe mu by'ukuri murambabarira. Uyu Maniragaba yabaye umwe mu bantu bakomeye cyane bashinzwe kwamamaza ingengabitekerezo ya Jenoside. Afite aho ahuriye na Jenoside yakorewe Abatutsi kandi azwiho kuba yarashyigikiye cyane ibitero by'abacengezi muri 1996 aho yacumbikiraga iwe. Nyuma rero aza kwinjira muri Alil, umutwe waje guhinduka FDLR, igizwe hanini n'abasize bahekuye u Rwanda muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni byinshi rero twavuga kuri FDLR, nk'ubwo izingiro ry'iki gisirikare FDLR ishamikiweho n'umutwe w'abiyise ni Force Combattante, abacunguzi bitwa FOCA, bayoborwa na Major General witwa ngo ni Pacifique Naunguka uzwi nka Omega cyangwa se Omega Nzeli Isael. Yavutse muri 1994 mu cyahoze ari Gisenyi uri mu karere ka Rubavu. Bivugwa ko rero atuye mu ishyamba rya Kirama mu gace ka Karushishe muri groupement ya Mutanda muri Rucuro ni muri Nord Kivu. Mu gihe cya Jenoside yari Lieutenant mu ngabo zahoze ari za FARC, zaje rero kuba urutirigongo rwa FDLR nyuma yo gutsindwa zigahungira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yitwaga Zaire icyo gihe. Muri 1994 kandi Ntaunguka yayoboye batayo ya 1994 mu Mutara mu burasirazuba bw'u Rwanda, aho ibirindiro byo byari muri komine Muvumba. Azwi nk'umwe mu bayobozi bakomeye kandi bafite ubunararibonye muri FDLR. Nubwo umuryango we ubayeho mu mahoro n'ubwisanzure mu Rwanda, Ntaunguka yanze gutaha avuga ko rwose ngo adateze kugaruka ngo kugeza igihe nta mututsi n'umwe uzaba urusigayemo. Aya ni amagambo rero yatangaje. Bisa amagambo gusa y'ubuhezanguni, ahubwo ni igihamya y'ingengabitekerezo ya Jenoside igikomeje kuyobora uyu mutwe w'iterabwoba.
hanyuma rero kandi ikindi kivugwa Ntahunguka kandi ni umwe mu bafite ubumenyi buhambaye mu bya gisirikare. Muri uyu mutwe yize mu ishuri rikuru rya gisirikare Ecole Supérieure Militaire, kandi ahabwa imyitozo mu Misiri, mu Bugereki no mu Bufaransa, harimo n'amasomo rwose yo gutwara indege. Ibi rero bigaragaza ko FDLR atari umutwe udafite ubumenyi cyangwa se wavutse ku bw'impanuka, uyobowe n'abantu bafite ubumenyi buhambaye mu bya gisirikare. Yungirijwe na Major General uzaba akiriho Cyprien uzwi nka Kolomboka niyo cyangwa Tadieu Mugisha, ndetse bahuje amateka. We rero yavukiye i Bushikiri mu murenge wa Murambi muri 1967 uri mu karere ka Gicumbi mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Yari liyetona ariko yari hanze y'u Rwanda mu mahugurwa ya gisirikare mu gihugu cy'Ubufaransa. Nk'uko bimeze kuri Ntahunguka, yize mu ishuri rikuru rya gisirikare kandi nyuma akomereza amasomo mu ishuri rikuru rya gisirikare hariya mu Bubiligi. Uzaba akiriho ni umwe mu bayobozi bakuru mu bya gisirikare bakora umunsi ku wundi muri uyu mutwe. Ubwo rero kuvaho M23 yongeye kubura iyi mirwano, uyu yagize uruhare rukomeye mu bikorwa bitandukanye no kwitabira inama z'abayobozi, kandi agakorana bya hafi n'ihuriro ry'igisirikare cya FARDC n'imitwe bikorana. Hanyuma ni byinshi twakavuze, iki ni icyegeranyo kinini tuzagera tunakomoza ku makuru menshi akubiye muri iyi nkuru yanditswe n'ikinyamakuru Igihe ivuga kuri FDLR. Hanyuma reka nsoreze kuri inkuru ivuga ko Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Nsengiyumva Justin yakiriwe na Perezida wa Centrafrica Archange Touadéra, warahiye gukomeza kuyobora iki gihugu kuri ku munsi w'ejo tariki 30 Werurwe. Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva yitabiriye umuhango wizihiza cyangwa se wirahiza rya Perezida Faustin Archange Touadéra wa Repubulika ya Centrafrica. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda byatangaje ko yakiriwe na Perezida Faustin Archange Touadéra mu ngoro y'umukuru w'igihugu, ariko ntihatangajwe ingingo baganiriyeho. Archange yatorewe gukomeza kuyobora iki gihugu mu matora yabaye mu Ukuboza umwaka ushize, yarangiye agize amajwi 76.25%. Murabizi ko u Rwanda na Centrafrica bifitanye umubano mwiza mu ngeri zitandukanye, by'umwihariko mu bijyanye n'umutekano, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Yes, birumvikana ko rero ubufatanye n'ubwo bukomeje. U Rwanda na Centrafrica mu rwego rw'umutekano barakorana. Murabizi ko hari ingabo z'u Rwanda ziri mu bikorwa byo kubungabunga amahoro muri kiriya gihugu. Mu rwego rw'umutekano kuva muri 2014 abasirikare n'abapolisi b'u Rwanda batangiye kujya mu butumwa bw'amahoro bwa Loni buzwi nka MINUSCA hariya muri kiriya gihugu. Mbega ibihugu bihuriye kuri byinshi. Hanyuma kuva 2020 ku busabe bwa Centrafrica, u Rwanda rwoherejeyo abasirikare bo mu mutwe udasanzwe 1200 bagiye guhagarika inyeshyamba za François Bozize zari zisumbirije umujyi wa Bangui, ndetse byagezweho rwose. Hanyuma muri 2023 kugeza 2025 RDF yatoje abasirikare barenga 2400 hagamijwe kubaka ubushobozi bw'igisirikare cy'igihugu cya Centrafrica. Ni byinshi twavuga ibihugu byombi bihuriyeho. Ubwo rero uruzinduko rwa Minisitiri w'Intebe hariya muri Centrafrica ntabwo ibyaganire na Perezida w'iki gihugu Faustin Archange Touadéra byari byashyirwa hanze, ariko rwose nibiza gutangazwa turahango tubabwire gatanu ku kandi.